Yohana kilungu ni cha 8 na musosu wa mbere mubaka wa 11 tikwana mundu muka wakwatiwe ulalaini kika maundu makimwi na abalisi na andiki mamia mamukwata na mamwete Yesu na mamwika ona useleke mamungamya mbere wa ikomano nundu ni menda amone Yesu hekata indi Biblia yasiati kwana ni sena muya wa Mose mundu wa muthembo so akwati wa ulalaini akitakuwa Biblia yanga yasia Yesu ila wetewe mundu mukosu ni wakumanie nthi na andika kila waandikie tiki andike ba mundu wese andiki chao na inde aungama na makulia abalisi na ikomano ula wisi ndene ikosa ula wisi ndaika na ini elio wambe kukima mundu muko na akumana ingi ayandika ayukila ndaba kitya mundu maindie onde nenda kwasia umundi kwina ndu metela ila thukumimanga imeka undu kana aini mambathi ila meka undu ukithia undu sumuosie na vina na mwa publicate nenda umuya kana aini man gospels ti angels aini kana atabanye mandeto siangai ti alaika no meke na iyo undu inyumwika no mabitie undu inyumu bitasia ndiye niki ila mwini waina wathi kana ila twambia maundu ano ukithia undu wa mwini ukililwe kuyulu undu wa mutabani ukililwe kuyulu totakosa wa mundu utakosa na nicho kitumi abalisi na ikomano monthe mombukie mathi nenda kwasia ekaye ni kukilia maundu ma mundu ethia mundu nuko sie ni atungiwe na wendo ethia mundu be undu wiki ni atungiwe na wendo na nuko ciokea ku publicate mundu gutuma swa akwata manga ku publicate mundu ni nzie emwe ya kumusi kuwo temwini ambathi otemutabi obo onaitu nitikosa natikia ngaitweke mundu mukosu Yesu amwiye thi na ndukaike na ingi we na kuukosete na makosa maku maisikiwe kana ni mama nikie thi na ndukaike na ingi Yesu ekuya thi na ndukaike na ingi amen.